Hello, a very good evening. Welcome to Manunguna the Mampuna Butaramuk again. Manipur gi Hana Palamba, popular government, elected representative government, say, Masi dissolved or Matunda, totally Manipur, the Chahi Ama Fanning Chet, Mitarani Hakang, what ba Dumba, President rule ni. Aduna, Manipur government gi Hana Lairamba, MLA Mayam, Nauna, Manipur gi Anova Sarkar, same of Matunda. Manipur gi hanagi tungdu laita daba Manipur gi hojik development da economy da tongan ba khoi gi sakot thorangi matang da awat pa mayam se men khalkani habi gi praja mayam gi thajab dune hojik lai bise lori budi hojik haukiba khoi gi February gi tarik mari da nauna khoi gi Manipur gi anauba elected representatives singi government form tor matung da hojik makhatana khoi gi Manipur gi hojik lemhori ba cabinet minister sing madugi oiba hajik ki chap chap wafam amta laitri aduna hajik Manipur gi lairiba khoi irang marak amadi Manipur gi chakot thorangi Manipur gi tawgada thabak thorom mayam khak awat pa mayam na hajik se totally packed torga laiba adum balam damam khakni adu hajik phawa khoi gi 20 days numit kuni shurba adum ba anoba lainga ki anoba CM gi cabinet ki chap chaba mapung phaba wafam amta laitri hajik phawa aduna Manipur gi chief minister jo hajik mapanda laibagi wafam lairi Manipur gi chief minister na hajik makhata na Manipur gi cabinet se karam matamda form tawgada ge Manipur gi hajik laiba tongan ba awat pa mayam ji men khatna wi damakta kari karam ba khoi gi exact matam khak sigi time bound taw matam pi bungam dai wafam lairi adu tongan ba khoi state sing da su khoi sarkar am form tawro matung da cabinet se after 100 days, 60 days, even 70 days, ki matung the form tawzu mayam dairi adu Manipur gi context te yeng mo tamdari Manipur gi hauji oiriba Manipur gi khoi gi community ani gi marakta lairiba classes na chingba tongan ba issues mayam khak se masi solve tawna wi damukta Manipur gi forward leader matik chaw leader loina na responsible leaders sing mathau tai tawda hajik Manipur gi chief minister na hajik lead tawra chalaga magi subna dagi cabinet kharam khak laibani hajik laiba phibam se aduna Manipur gi cabinet che karam kana form tawgani haibi wafam dune aduna maroi nang asi gi topic 20 days empty chairs governance without full cabinet. So I welcome the Ong Sangbam Mobi senior journalist. Oda Mobi, a very good evening, welcome to Manungutna loina na Dr. Yumnam Premanandani, head of department law Manipur University. Panel animak guest animak taram okchage manung hotna da ai randomly uzamo bilak chage uzamo bi aduna koi numit kunni empty chairs Manipur gi full cabinet lai da jajik full cabinet lai bangam dana lai ri hojik se aduna function without full cabinet cham seng na harga de koi gi masi gi chap chaba artha amani Manipur gi hajik oigeda fibam hajik Manipur gi politically yeng matam da jo koi yam instability oiba area mi am khak lai aduna Manipur da hajik koi cabinet form to bangam dri se manungi oiba koi internal policy na kari oibi ai aduga manungi instability khara jina koi gi pham gi matang du chain ba lai bra ka haibo praja mayam da hajik se hana digi koi gi unstable oiba jaga hana digi chahi ahum je lai ra la bane koi praja sing se but still sarkar je sema ba wa hajik unstable oiba gi praja mayam da hajik charang na ba kari oira kadage natraga Manipur gi hajik cabinet form to wangam dribse Manipur gi sarkar si hajik am unstable oiba government am oibra ka hebe wafam zule sai wais de homina je odam bi kari wafam tham bi bi hoi government na akhoi same si lo do chana na ba enforce to na ba khoi ke no mani part amani haiba tai do na government am same ga de according to constitution da kari hairi ai do government number 1 ngak po chang hoi oza peman de yogi no han khaya ne explain to gi kani adu ai khoina khangjabada Indian constitution gi article 164 de peri matung ina de governor na chief minister appoint tawi aduga chief minister gi advice matung ina atai council of ministers sing gi happy hai 164 clause 1 yarise aduga 2 de yarina council of ministers sing si koi collective responsibility lawgadabni haidna adu laidi government si ante ki tang mari da wasak law khre koi government sem khre yamna koi ki taha na koi ki trial of strength yeng ba haibu tai maron koi vote of convenience law bu dong na law bu gi mong da koi ki assembly phang to khre adu assembly so something khara charik chai nai ba pot mayam ama yawe du mok ti yam kana di cha sa ra dom da lai from the tang mari da wasak law gi ba council of ministers sing si hojik su government na masi chief secretary na thokada bani notice sama thoga
मखोई पाइगदब पोर्टफोलियो सिंग असाइन तौगदबने मधु तौरोय हरगना ऑल पोर्टफोलियो सिंगजे until unless कोई असाइन तौद्रिबाबुदी चीफ मिनिस्टर लोई लेगनी न थमगदौने खोजिबोबुदा चीफ सेक्रेटरी चीफ ऑफ थोक्त्रिबनिना लेरिबा चीफ मिनिस्टर यावना अनदर मिनिस्टर अहुम हाइतारेको मखोई सिंग सिगी ऑफिस लेरमबे लेरमदबे अदुबो मखोइना फाइल अमदे प्रोसेस तौबो यागिरोय करी बेसिसता कनादा करी तौदोनो मोय केमदा लेत्रिबा अन साइसि यंकांदा कोइना constitution piriba kanosi fazana ngakpa ngamdbai pot ama lakpase masidi yamna khudong thiningai amoi maramdi kanoda law makers singduna law ji ngakpi raktragadi ekhoi sina common people se kramai togde ko silam tholeba adu atopa mana khoina uji yemba yari se ayamna di kanglu ki irangi adugi adagi mayam phai haiba hauzik semiba government si fully function tawna semi bra aduga Hojik kanu hai tarik wa hojik puti adjourn toro leriba parliament da Manipur issue ji khanna ningde dana koi gi lai gi choi dana ba government ama thamde dan thabi bra ba koiselam ji tholo ko dore ba maramti almost sahi ama khak ku ma hai tarik wa government jina kari ma thabak to bora fully thabak to da sahi ama gu madane ba adu adu election lakadong ni na madu gi problem yam lebini na sidai da 20 days ama thabak to hondana thambai se koi yam na maman yamava matamne the war footing de thabak to godong leba okay an adu bo numit kunirom thabak to ondra le le adu atopa bana mo council of minister han hairisi sai constitution piba matungina chief minister gi advice matungina happy hairisi karigino da chief minister na maga thabak to minaga da mi myam do madu khanjera ga thabak to nungai ning khanma ning happy yana bane madu constitution sempira basingna ningthi na khangdana council of minister ise head of state oidugi magi makhara thabuk tawina gadamni man apamba khanje janu hoina mangode pithoku khudong jabne ba adubu aikhoi gi sidai da national party singsigi chatnabi hai tare ko mogi political practice hai gadra mogoi chatnabi da national party gi high command hojikti bjp chu high command lebi dong tore hanadi congress khaktama high command hairamani hoigi bjp chu high command yodri yada polam yawre high command gi blessing ama or approval ama low dong ure si aikoina khanjabada masi haido oidaba pot list amakha honorable chief minister na sembiraga singai probable ministers mana tare khangada tara gi list pu pu sukai di sigi manung da minister ji wo heningi mo ge thabuk sumina da nungai gani na ma list sama semga ba list to union home minister obi party president obi whatever ma koina tanaba nungai ba tare ko authority obi ga tana biraga madagi speak and source to gera kari to ge yanaba puroga simbi gadong adu akhoi di ada tanaraga mantri mandol chauthokani habegi pot lama khak mayam do loi ngana re according to media report ki wani ko koina manung huna khangu di natre media yawardi hojik singa sibak thengna jerisi union home minister unagre minister chauthokwa phom lekhai ta dri hare adu di magi ayaba yawdri minister chauthokpa yadrabra habe ko selum thong toine okay aduna sigi posi constitution ji violate or ine minister chauthokpa expansion to go di governor da man lisam piraga madu wasuk lor adum yabu pone ba adu bo manung da togodo potu mapan thola amina koina mapan da discussion tor bo yani ba so ida england gi phagi makle ko gi winston churchill na prime minister oiring da lambi da man chatpada kano mana civilian mana stupid ana lorpa prime minister de stupid ana laura di police ng na maji fazil ga jail thame adi parliament session phamaka da di opposition sing na laure stupid highway da muda jail pibu yabra madi lo cry di yawgena churchill na phagi wana maji state secrecy haidor pagini okay oza adai mitik chu adum zu lere aduga haji maroi na jik sarkar se mangam dri jo ja haji sorry khoi gi full cabinet expansion ngam dri je masi khoi tongan ba community level da ju minister ta na bai wafam yam khak lai gre ko even khoi gi maitai pangal muslim gi khoi chinau jing gi marak ta gi jo minister ma pi gi dabni haiba gi adu gi demand lai gre even khoi gi naga gi mai de gi demand mak di taw dra ju ma khoi gi ju hafan bai wafam lai even cookie gi nakan gi minister me am khak lakani haibi thajab ju me am lai aduna haji khoi gi expansion ta ngam da bai maram je khoi gi internal party politics na tragana khoi gi coalition bargaining gum manung de chauna lai ba u ro ja swai ai matu mak ti thajade mani kare da manipur se khoina recognize tor ba community se kuntra tor
community khuding gi minister pibu ngam bang na de right aduna minister have but siga MLA siga on khenare MLA de my constituency to the confined of them minister ha ga di all states magi area wo ni already minister ama ko be si my community da tanar iba hai tare ko ai community da minister wo biu ga hai na ri kari gi tar di akoina identity politics the thawa yauna ko ne identity politics thawa yauna ai community da minister wo ga ai community ka na ni have do ne sigi posi ai na muk su pandi panjara ma male tripura de sigi pura negative ne kailasar ai ba male assembly constituency do congress ki MLA am kai huji tripura gi magi constituency da tariba maitai si 5.12 khok ne 85% na bangali ta ai ba ade di voter si necessarily bangali ni helemani na adu ma vote kar e ba kari gi no hai kana mana politics to kanda identity gi community gi aduga ethnocentric oiba rangti to dubai ne adu man whole constituency gi yai phana to kanda mong on board is no pinning ne sumana ekoi honorable minister sinja si su magi mathong du chumna phajana to biragadi community khodi mang na ma si welcome to ni man wor ko da khoi harawi hai ga do ne anu sigi posi ekoi gi honorable minister oibi bes king to bong ngam bi da ma mami mu ji chaw na ta ya ana sigi posi ekoi thaido gom change bo marju ke no da community ki politics to kan da maroina political leadership ana so hanna dum mai charge dum to jabni political party to they blame to jini de political leaders in the board kana hona bada magi community based politics to ba say example handak ekoina kanglup nai na khanar pasidi da ko community amagi MLA tarana separate MLA session piro hai si kaino ta na magi praja miyam dugi nungai ba pe na ba mathangi bota ekoi miyam du le pi hai ya na ba to ba oiram ba su ya ade issue di madu aha madam maru yo pot oiram draga su hojikti maru yo pot oisalaga madun main agenda oina pairaga laga irang saga be pot om la mina madu aru pot om we aduna ekoi gi leader sing political leader hai tambo no vote epiri sing na board komi ma tamda mai community based khom ji chaw aran bam ne ba sidi da ekoi da mu choi ho isna election commission of India sina ko gi political party ji register to bu matam da community gi ming de tor ko se ya ore so example Naga People's Front Mizo National Front example ko ade community pala mina my community gi candidate to atopa community no vote thada ning da ba natraga my community gi candidate to my community no vote thada haiba gi campaign la ko pol mi de la simak mamang gi 20 kano da ai chap cha ba di kaure 2019 gi parliament election da male 2019 ki parliament election da Nagaland ki chief minister laga Senapati da vote khomo matam da Naga People's Singina Naga People's Front da vote PB wai gi pot lama hairam ba de madu gi kari hai tare counter kanoma kaksing da mu to re kaksing da na mu kai do ge mai tai voters singina congress ki da vote PB wa are election commission da madu la communal oil ado aina matam da khoi MC na media committee ma seme khogi pau se kan pi phong ko ba advertise to monitoring committee ma khoi state level ge ma district level ge loi level ni ada aina state level gi member oi ai ma da ai argument pirame ba Naga People's Fund da Naga sing vote PB wa hai ba ya ga ti mai te na ga du gi congress da vote PB ya roi doi no ana se example sumna ai argument gi ba ni ko ma du chumi ha bi natte Laipoti election commission na community based political parties election to holu do adu orgadi koi gi se Indian National Congress hai bi Bharatiya Janata Party hai bi sumaina mai hai jabu ya dina sum ba je hairak ta bagi dosa do na ga do ga da hoji election da ai gi vote kana hona bada ai gi community kana na ba ai gi community wojena ba to adu atopa na mo minister sing hai tare go honorable minister sing jina mangon de pi ba constitution de pi ba authority adi duty responsibility si kari no mun khang do sma yam yaw re se ngarang nan khoi wasuk lo dangai ba minister sing MLA sing yaw na khoi IDP sing the port yel adu moina taw dong de officer sing do je ga dong ne moye bo supna de gi madu gi authority kari hai tare aya ba pi ba acceptance certificate kari hai tare license pi to kwai ga dra yen thok rai order pi bu du ya ne ba adu ga thabak ti taw je ga dong na ba adamai na masa na involve taw ramina se seeing in the auction ni adigi lekai gi community hall sa da direct involve to khala amni
मागी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जी फुरकाव पैसा दंग पिखलाबनी सिगी मयाम सिना पुनथलाकांदा एमएलए सिंगदुना माई मियाम दा एडवांटेज पीनबा होनरपा पीबा यौरपा अदुदगी कम्युनिटी सिंगदुना होजिक अखोई माइनॉरिटी कम्युनिटी ने हारिबा मुस्लिम सिलनाव हिना पाखचरीना मखोईगी मिनिस्टर यारोक्त्रगदी मखोई खुदोंग चाबदु हाइबिराओइद्रा पुखलरोइद्रा हाइबदुनेबा अना सिगी अकीबसी अखोइना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मा थादोपिगदौनी मरुओइना पॉलिटिकल पार्टी सिंजना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तब कांबुसे पार्टी द वोट टिकेट पीदबा वोट लेफनदना होनरसु याय फैबा नत्रगदी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सुम तौनरिङेदा अखोई सुम पिक्थररकनेबा अना आई हो जाऊँ चुप पंजे त्रिपुरा सरकार ईच एंड एवरी सिटीजन है वोटर है त्रिपुरा त्रिपुरा माई कम्युनिटी वागे त्रिपुरी गांगे अखोई मणिपुर ईच एंड एवरी कम्युनिटी माई माई कम्युनिटी वा गांगे इवन अखोई मैतई अदा तौब सी पॉलिटिक्स से अखोई पॉलिटिकल लीडर थादों वोट को मन सिनबीदब ताई बेनिफिट नत्रगा अतई अतई करी करी सरकार की सेंक्शन नुंजन पैसा पीबल डेवलपमेंट की करी तौकानदसु मधु कम्युनिटी रोदोंनेबा मागी डिजर्व हाइतारेको तौफम थोको मफमदुदा तौबीबा लंबी मक्त सेमसु लंबी फतबद सिंबीबा आइगी भोट याम फंगदोबा एरियादुदा सेमबगी पोटसि तोपीबा सुमा मयामसि तौराकादनेबा अखोइना आइडेंटिटी करी हाइतारे आइडिया मणिपुर सागलकपद लाइगदुइसे अदने हजि चिंग द साखोते है यम कम कंप्लेन लेना सेपरेट एडमिशन की पोल लाइदना सिगी पोसी तादनबा मिनिस्टर सिंह एमएलए सिंह पाइसलीबा अखोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अखोई खंगनरिबा अखोई पंचायती राज इंस्टीट्यूट कुंबा अदगी अखोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मोजे सि फुली ऑटोनोमी होनगी कांदा हजिक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जे असि दिमा लागतबजे आयो मन केनोदा मखोइना मखोइगी चौखत थोरांगी दमते थबक तौजबगी हक तु लेजरा कांदा मोइना तालोब दाबीसिंदो लाले खंगदोने हुजिकती ओनबे एमएलए सिंगिना होल अथॉरिटी दंगना मागी अयाव यावदि कैम तौदबदंग तहलमनिना मी सिंगिना माई मागी कनोसि फंगनब होनरेबा अदुना आइना अकोबदा अंक थमजनिगिना होगी मिनिस्ट्री एक्सपांशन ngमदबसिदि आईडी कनोनेना लौदे मनुंगी तसल नत्रगा क्लास लेबननेना लौदे सेंटर दमसि तौग यावना मतम सांगा तौरक माली मरमदि गवर्नमेंट सिंगिबदु मयाम हेन खंगबिरिदुनी होगी फेब्रुआरी 13 दा पीआर मतम लोसलाबनिना पीआर सांगतोके हाइरगदि पार्लियामेंट दा मणिपुर की इशूजी पुखलगा खनबम चंगी मरमदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना मणिपुर से इलेक्शन तौब यागिरोयना सर्टिफिकेट पीब यारोय मरमदि मणिपुर दा इलेक्टेड मेंबर मयाम लेरी इलेक्टेड मेंबर मयाम लेरगे इलेक्शन तौब यारोय हेन रिपोर्ट पिनब मरमदि लेतेबा अना आर्टिकल 352 सिनरगा इमरजेंसी लौटोको मणिपुर से पुलप होइगेरा मसी लोइगेरा अदु लौटो हनाबद पार्लियामेंट डिस्कशन तौराने डिस्कशन तौरादी मणिपुर की पोत खनरादी कनोने रूलिंग ने पामदब एरिया नेदना अदु खने निंगदबदगी कनोसी गवर्नमेंट जी सेमदी मधु कनो तो कोखरेदना अदुना मतम जी साइड तौरगा मोइना फुली कंट्रोल दम तौबा अखोगी हानगी कनोदी होंगदबा अरगा ममिंगदी मणिपुर की अनोबा मिनिस्टर ओइबिरिबा चिमचो ओइबिसिंगदा ब्लेम न मोइना फंगबा अदुगी खुदुंथिबा मा थेंगनगद्रा हाइबगी अकिबदि ayo da prema lak chege adu prema da khoi lengak se khoi president rule lai ngai da lengak sem gi akan mong da khoi bjp gi ruling gi khoi elected members sing na yam kan adum khoi gi lengak sem na wi dam akan ba pressure pi ga lak bane even manipur gi lanje lotion gi har ga di popular government am lai ba mathau ta ya ha si tong an ba bjp gi mla me am khang na thame aduna hajik maroina khoi gi लेंगा अम लेबगी दरकार लेबसिसु असेंबगी मेन ओइना जिक सही होंगी एथनिक क्लासेस सी वन ऑफ द कोई फर्स्ट प्रायोरिटी नि कोई रिहेबिलिटेशन गी हजिक चैलेंजेस लेरिबा मयाम खक मणिपुर गी कोई इकोनॉमी डाउन तौरिबा तोंगा तोंगा कोई पब्लिक ट्रस्ट जिक फ्रैगजाइल ओइन लेरिबा हाइ मयाम जे कोई पुलप ओइना सी बुक बाइंड हो याना ओइ दमक्तनि लेंगा अम लाकपा जे अदो हजिक कैबिनेट लेत्रबनिना मसिगी लीडर मसिगी रिस्पांसिबिलिटी कनादा वखत कनि हाइबना सिंगबजी हजिक सी टोटली ब्लैंक त लेरे अदो मणिपुर की सिचुएशन जे येंग मतमदा हजिक चाही अमा फनिंग सिट आइबदारे चाही म फादरे लेंगाक पाइदुजे होय चुमे तोंगा तोंगा स्टेट बिहार तेलंगाना अदुगा मध्य प्रदेश ता मोइगे इलेक्शन तंगदम 2020 24 साइदा कोई लेंगाक कैबिनेट एक्सपांशन जे 100 डेज की मतुंग दा तव 40 डेज की मतुंग दा इवन 78 डेज की मतुंग दा तव मयाम खक थेंगनगरे खोइना तव मणिपुर की हजिक लेबे सिचुएशन जे यामना कोई डीप ओइबा टेंस ओइबा एरिया नि
लीडर अमगी अचौबा रेस्पॉन्सिबल होइबा मथौ ताबन तौगदबो हजिक से लेंगा एक्सपांड तौब ngamdre हजिक से कैबिनेट से अदो हजिक कॉन्स्टिट्यूशनली येंग मतमदा हजिक लेंगा अखोई एक्सपांड तौब ngamक्तबा मसिगी गैप सांग लेरकबा स्वाइजे अखोई कॉन्स्टिट्यूशन के गसाई अखोई ओजान थंबिबा आर्टिकल 164 ने वाले ओजान पनबिउदो आर्टिकल 164 से अखोई कोई खोंगोइनबगी अदुगी वाफम ओइब्रा हजिक लेबा मणिपुर की सिचुएशन जेदा अखोई के मसिगी रिस्पांसिबिलिटी ना कना पुगदगे हाइब वाफम दने लूरिसे हजिक अतोप स्टेट सिंगी अखोइना थेंगनगिबदा कैबिनेट एक्सपांशन से अदुम थेंगना तवेबको मिनिस्टर अमनिगा थमोरगा कोन अदुम पार्टी की कना मागे साइ कोलिशन की करिगी मागी पॉलिटिक्स हाइतारेको अदुगी याने यानाबा तौनै देस डिफरेंट थिंग ने दो मणिपुर की सिना तोंगानबा पूरा यूनिक हाइतारे अंद किसिना यूनिक हाइदी सरकार सेम्बसी ऑर्डर एफर्मेशन चीफ मिनिस्टर तौकिसी 4 ऑफ फेब्रुअरी नेबको ngasi 2023 ni aduna 20 days sure aina khambada si yamna angak poi ba haitare haidi deputy chief minister ani wasak lawri dusu moi portfolio pi ba yaute adagi di akhoi gi bisempur somdagi kabirakpa honorable mla govindas ki ju portfolio lauthoki de bako adagi di atopa ma kasai gi aswangoi gi अखोई सार लोकेल की लाथोते अना तौरीसी पर्फेलो यादना मिनिस्टर ओरिनेब मोई मरी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर कनोदबुदी पर्फेलो पीदबुदु चीफ मिनिस्टर लोई पाई हाइबुदी अखोइना सुम हाइनबा अदुसु कई पाइनु माबोक द बाप ताब जानते आइना आइबा हाइजो ओदम थोकदोंसु थोकत्रे माबोक द कई पाइनु बाप ताबोते सुम गुड विल मिशन ओइना सुम शांति पुरकनबा खोनबा थावपुदी याम तौबिदीको अदु नाकलमदा फेल ओइरिबा फेल ओइजे कैनो कांदा येंगबिरो सरकार से कम नते 163 जी सरकार ने आर्टिकल 163 सिने बखोन गवर्नमेंट हाइसी 163 द करी हाइरी काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर हाइसी सरकार ने काउंसिल मिनिस्टर्स अमा लेदुइने काउंसिल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ना हेड ओइरनी अदुगी माइ मथौना कइनोगा टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर ने हाइदी खोगी कंडक्ट ऑफ बिजनेस सिटी मागी गवर्नर की ममिंग लोई तौदोइनी तौदबु मदु एड एंड एडवाइस टू काउंसिल मिनिस्टर तौरगा तौदोइनी सेबेस मागी डिस्क्रिप्शन पावर खले अदु नतब सिंदुदी नसाइगी नॉट पर्सनल सैटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर सैटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर ने अदुना ताकबदी एखोइदा पॉपुलर गवर्नमेंट एखोइना लेरेना हराउजबा सोरोकसु सेम खोटन तौबिरी याम को अदुबु असेंबदि को पॉपुलर गवर्नमेंट दु लेतबो चप माने हाइदी फुल कैबिनेट स्टेंड दु लेत्रे काउंसिल मिनिस्टर कैबिनेट केमती काउंसिल मिनिस्टर ने काउंसिल मिनिस्टर headed by chief minister to aid and advise the governor haisinebako adugi aid and advise tawna full strength council minister du leitribako adu taga de koina popular government am leire president ru leite habani triptc leite habani in khanbada akogi full fledged popular government du leibagi kanu du de koida phangdebako matam so mangre 20 days mangwai ja mangre ne koina khalambadi sinma ge type ta one day ge chief minister obe type tawthar kadan khalubane adu 20 days to without power ne without portfolios leine habani adu ma yam phatabam leiba adagi di koyam मोबिन थम्बीग्रे 164 अमुक लाकान आर्टिकल 164 से येंबिरो सिदा हाइबे एक्जेक्ट वार्डिंग सी 164 की क्लोज 1 करी हाइ कांदा चीफ मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स शेल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर हाइबने सिगी पोचिनेबको अदु द पोर होम यावरे चीफ मिनिस्टर सी गवर्नर हापकदबनी हाइरे हापे लोरे यारे अदुबोक्ते खु यारेबको अतेगी मसाइगी पोट अते येंगदेबे चीफ मिनिस्टर से गवर्नर हापकदब अदुदी यारे अतोप मिनिस्टर मयाम अतोप मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर यावे सिंग मिनिस्टर इंटरप्रिटेशन द अदर मिनिस्टर सिंगदुदी गवर्नर हापकदबनी ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर हाइबनी मी अखोइदना सी ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर के आर्ट सी खंगनद्रिबरा नटगना अखोइगी सेंट्रल हाई कमांड की कल्चर द करिदा अदोम द तावरिबरा अखोइ कई अदु तावबुदी जाती नियम ददी सिददी सेंट्रल की हाई कमांड नत्रग माई पार्टी की हेवी वे नत्रग यूनियन होम मिनिस्टर यूनियन अदु मिनिस्टर अदा मिनिस्टर ना हायरगा अखोइगी अतोपा मिनिस्टर दु खलु हाइबदी यावरमद्रे कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन यावरमिसिदी अतोपा मिनिस्टर दु गवर्नर हापकनी तवदबु हापदु ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर हाइबने एडवाइस हाइबने रिक्वेस्ट हाइबने रिकमेंडेशन हाइबने कंसल्टेशन हाइबने एडवाइस इति बाइंडिंग ने चीफ मिनिस्टर लिसन पिखलकने सिगी मिंग सिगी मिनिस्टर हापु
minister without portfolio su lebe ko matam khara kuina di leina de adu minister with portfolio sina home payo sina textile payo sina road and transport payo sina finance payo sina adu payo ada payo haibasi loina ba chief minister ki prerogative power ne Manipur ki cabinet expansion si Manipur ki chief minister ki power da expand taw gada ba ina ubi bra natragna center gi high command gi matung ina si gi mi ji hapu hire boy abagi any possibility kamai ni oi handa ki matang sa सरकार सेमदसु सेंटर की खुद याव सेम की बनीना मिनिस्टर एस वेल एस पोर्टफोलियो पीबसु अदुगी पोती सोई लाने बको लागसु अदुदे लाकपदि यादव मनुंग तवदो थबोनी मपान अदु थोलगदी अदुदि मिकनागो मन चैलेंज को तोक पिया इज वायोलेशन कोर्ट चैलेंज सुप्रीम कोर्ट लाकनी सुप्रीम कोर्ट नो सु मोटो लोकल पिया सुप्रीम कोर्ट गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना हाइबसी लॉ ओइदोनी बाय वर्सु आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सिदी अमर ओइबा अदु देना केस खरा पुलाइसे केस यदि पुरक्ति अथाब अपाबने पुरे सिदी पाइ पेस मौदांग पाल सिदा समसे सिंह अगेंस्ट स्टेट ऑफ पंजाब अरी बनी केस लिरगा मसी कनागो मन मसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सी वाइन युदु अदुगा कंपेयर तो यूजली लेगा हाउ अखोदि खंगदे यूजली लेगा सही चाम सनी ग सुगा यूसी हाउ हेली नाउ हेली ग हाय मीना को अखोदि आई हैव नो आईडिया वदे अमा तो कंपेयर तो जस्ट मुझे कुइरा कुइरा मपान कंखले मागी बाइंडिंगनेस से प्रेसिडेंसी की बाइंडिंगनेस से मोर पावरफुल होइगा हाय बको समसे सिंग से अरी बनी 1974 के केस नि अगस्त की तांग कुन गुमदोई की जस्ट तरेन हेल तो हिबा मसी जो वेरी क्लियर हाय बनी साइगी ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर से मैंडेटरी ने कॉन्स्टिट्यूशन पीबा मैंडेटरी सेल हायबा कॉन्स्टिट्यूशन मेजो हाइदे सेल हाइबनिना इस मैंडेटरी नि एडवाइस दिस अखोई के हाइतारे प्रेरोगेटिव पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर ने चीफ मिनिस्टर अमदो चीफ मिनिस्टर अनी ओबे यादे को deputy ani obi ahum obi chief minister should be only 1% with dunia madu thatro among so this different thing ni mayawate kalanjing tawi thatok tarok this different thing ni aduga chief minister only 1% ai na office tu ni ko minate office chief minister si aduduna governor da advice to dunia ba these are the person I advise to appoint such as thing at date level haba ne adugi po ne adugi advice to formation to no mana kanana phadoino kanana to do magi team do semna ba madu consultation with central leader adagi di take some idea from the central leader adudi yai adu manu to go bani mapana central leader adu hapo haraga hakolaga di violation of article 164 clause 1 ne ba ko adu na madu yam dangerous precedent ni adu masi tawnate अतोप स्टेट तखोने उबदा अमा निगद हापम बय सेंटरना ए माजु कर खनौ ने का हारगा अमायना हापम बय अदु सेंटरना अदु हापोने डिक्टेट तौबदी कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन नि अदु फेडरल स्ट्रक्चर लोय कायरा कदोइने फेडरल स्ट्रक्चर कायरानी अखोइ सिदी इंग्लिश की पैटर्न ने कैबिनेट सिस्टम नि अदे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नि मदुगी लोय कायरा कदोइबा डॉक्टर अंबेडकर दगा वकल उरदि अंबेडकर ओ खोंग कपनी डॉक्टर अंबेडकर दि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की फादर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बको मानसु Constituent Assembly the higher mini, Chief Minister, the free hand PC, Kainoga Magi Tim Nev, governance Pidu in Man, Lebak Sakotpa, Kainoga Center State Maru Haita, Adu Potu Lanaba, among the free hand pyramid, Chief Minister Sida, Adu Tugaida Nohana. There's a sort of warning from the Dr. Ambedkar in the interpretation of Article 164 of the Indian Constitution. Constituent Assembly the talk about Togo Never. I don't say some say singing cases just that in a very clear high Madekar Sataraga, Rameso Prasad in the cases of Ovni, 2006. She will just Mangani, Rameso Prasad, Len Magni, the Governor Pujiki Yawani, on advice of the Chief Minister. India has a cabinet system of government, parliamentary form of government, democratic form of government in Masida. Governor is only governing in the president is only constitutional head ni aduna magi only discretion lay area ya people area ka discretion power lay adu di tawro atai di loina ba chief minister the council minister high in gadabani high bani ana handa ki di akoi da khatang nungai ta ba ma koi student of constitution student of law oru da ko nungai ta po e kai na kan da chief minister should exercise his power given under the constitution mo the power je sina gadabani power should not be come from xyz na mo da daya ta pi gadabani power come from the constitution okay the Manipur ge chief minister je power exercise to ngamdre okay well and good yara sima adu bada gadi haji ultimately haji Manipur ge akoi ge cabinet expand to ngamdre je akoi state ki political leadership the sina responsible oidore natragana akoi center gi high command political leadership ki makoi gi karam bana oibam thoi haji oiri film ji da haji maram de aina hangjari maram de no di Manipur gi MLA Manipur gi any akoi gi ar sapam tam da ngasi ba appointment book phangdana adum lai rakhi aduna handa ki sarkar sembaba da su sarkar sembase namdana adum center da gi moina semning tam semjan gi bani chief minister adum appoint option gare aduna hajik loina ngamjal thame ai dare center gi khudang da aduna
हजिकी रेस्पॉन्सिबल एरिया जे मणिपुर की एरिया रे पुदोइरा सेंटर रे पुदोइरा उदरे हजिक से हजिक आई हाइजगे हजिक आइन हाइबदुदा हजिकिदो खरा थुजन आयाम यावरे खरा थुजन बिखरे अदुदा आइन हाइजे अखोय हजिक पाइबा अखोय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खेमचान से पावर लेती हाइब नती को बाम चनगी तारे को आइन हाइदी सिदी कॉन्स्टिट्यूशन पीबो मागी राइट नेबो मागी ड्यूटी नि मैंडेट नि अदु दु सथगदबने हाइबनिदा मदु मान ngam दब देस अप टू देम अखोन खंगुब नत्रे अखोयदी अखोन हाइसि लाइक यावदु पाउदम बैवाने बको रामेसु प्रसाद का अदे हुजि के हाइजगिबा समसे सिंगे केस तु गद लेरबनि पोट्स अदे अमना नेक्स्ट हाइजरि सिना हौजिकी दु कनागे फेलर नो सिने वारी बको कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट तु पांगथु बंगम दिस मसे आइदी सेंटर से कया ताइनगंदे अꯩꯅ ताइनदि कनो सेंटर दे खोइ ngang ताब जान दि लेबनिना अना कया ताइनगंदे आई खोइना ताइनदे इसन चंबा कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम जी येंग चंगे constitution we are federal ni federal tilted to the union kind of high that's a different thing ni america gi da senator na sab mi ani ni oi aduga my house of kanu duna representative na as part population to india da na kanu surai sabha su missing da chatpa lok sabha da missing chatpa ni koi sidi koi federal si jaram ni ka haine that's different adun argument amani adu lay structure si yeng tar ga di aku india as a federal ni masida pdcd state are also sovereign in your own jurisdiction sima ka we ade ko state adi india sin whole ni union of state article 1 pdc india sin amani adu my province adi manipur be mizoram be nagaland me khara saw maharashtra bihar uttar pradesh chhattisgarh si ma'am si state ne state are sovereign in its own jurisdiction sima ka we ade madudani khoina kano da pdc 7th schedule the union list state list concurrent list and pdc mon the law making power pd akhoi mla haiba article full form the member of legislative assembly have ne assembly ki member have ni law making body du member ni first and foremost da lambi semba mum to adu secondary ne law semba semo ki first priority oi do ne ba ko adu na mla hai natraga di atopa maming thola mane ba ko aduma adu executive real executive powers in the hand of council minister lai do ni haiba di kaino kana khoi ki leiba ngak pasidi civil servant ngak sa ga su civil servant ki makok tu di minister oram do ni every department will be headed by minister and the civil servant are accountable to minister accountable to the house is accountable to people never ko she three tier of accountability lai bhai tare and she post laksaraga ai wakhalon da di masi akoi cabinet hapangam da ba chief minister haidi manipuri wanate any state amagi mana full power exercise to bangam da ba in accordance with the provisional constitution she post di mun na kanda ai the failures state ki ni leyo kai ha kanda center da sai biu ma ka sukai te adum sai tok sin tong bi is art of sai bani si politics maklam ne ai swal landi mi mun sai hai bani ai ni state training ji kan kanda mangon da pi power du man sina bhai traga du center da taina ya du si powers mangon da pi ramine irrespective of who is the chief minister chief minister na atopa minister mu portfolio pi basi mana governor the advice to gadabani hai basi constitution pizirame adu ga art du di mana halaga ma advocate general oramba ya de ki law gi ojaw bi okila faw ya adu tanara ga dum thabak sa thabam sangjo this is not state government is not under the mercy of central government gi mercy de leibinate state government is the constitution pi ba ma gi structure ma gi makha da leibini na kan gadabani hai bani da adu state are sovereign in its own jurisdiction ma gi jurisdiction is sovereign never haidi khudam ha ba da 7th schedule the pd state list ngasa entry 66 yaw du da ngasa khwai phas lei du public order lem du ni second lei du police haidi lei du ni ata unified command karang kai law and system pai du ni se kaino bu kororari di police ji mai makut lei du ba adi public order ji mai makut lei du ni ne ba adu ngasa khoi manipur da sangai manipur ki context ha manipur lai ba central armed police force including assam rifle bsf crpf mayam adi indian army license they cannot act independently they are coming here to add taunaba civil power they are coming here to add the civil power civil administration add taunaba la ine mo ita ga di unified command system se pai hom tok to sai constitution scheme du yeng bada aina khambada cd constitution scheme je ai laiba ngak pa sai wakhan di sum ngai bani na ngak na taba laiba ngak pa si in accordance with the provisional constitution provision je khang thabak to godom aku india je kai moiram de aroi bada india je kai moiram de constitution lila ni india se game of constitution ni se sana bu gumane constitution hai mi duna basam phang do ni kai no bu constitution yauje relationship central relationship constitution ki part ne administrative relation financial relation legislative relation constitution i ga yauri ni ana khon pak to ya pote everything is
it should be done in accordance with the provision of constitution. And India is lebang ako kan moramdre which constitution ki lilani constitution ki chase ne badda ada koina center is chase me tawbam changeo check tawu do main hadi constitution lenga pote dak injalak pote center na ai advice matung khallo haibani sir ai advice si lejere haibada center na dak handor kane bako okay adu han me rang loi ngai wafam cham ta lak joge aduna hana BJP gi moi gi manung da internally yeng matam da jom yana da ama matung antong an tawi wafam me am lere adu rik sarkar simam dai matang da ni ama to ina punjan gi wafam ju lere aduna hajikna mo cabinet expansion da bungam dri manung da koi gi internal political instability oina ubra lengak semungam dri je sorry cabinet expand da bungam dri je administration delay to poi maram jai da state body oda premandana almost state ki responsible ni state na ma gi tom tok motok tok da ni haira adu manung gi hajik expand da bungam da je si view je ka main tam miram be expand du yam tok du na tin akhoi constitution ki 164 ki 1a da kon hapselak pani 1a da yawi du di 64 1a hi da yawi se kaino kan da maximum da 15% ni hen ba yadre 15% par de Manipur gi di 6 la 9 la tare anka do hi ti 9 ngong tar ngone ba ko adu di yadra mina makha da provided date and provision yawi adu na not less than 12 minister le do ne ba adu di maximum minimum da 12 maximum da 15% high tare ne ko adu gin 12 tu ni na khoi di manga am da han khan gare hoji khan du tare ta ngai re ba ko adu na yam de adu kham da contest lam lein rang ni contest ni mapan ni tholok te adu di kham da CBC per gu di power ni na mana adu di ama formula am puthok tare na ko tha tok tok oina ge habra tha hom oina ge habra ade ha yam phasan thabak to du na thabak to do amu replace to yare na ka go bo su kuidar mina election also on the knocking on the door ni aduna adu sipot ma si leibini na madu mam du chief minister na khan batare chief minister na kaido sike kana bo hapak ai wakhan da di madu di manung da khana badi kaim le ramoi ne BJP si amne strong over party ne bo ko serantoranga taw di tanthuk pi gini vote ticket phangoi bo ko aduna sodong na madu gi manung da descendant ka ke le no ma opinion difference opinion si leini adu di imung amada mate manau bukta different opinion lay different opinion dun imung kai dun na te that's apabani different opinion even dissenting views I come well and good neighbor koi democracy ba leba adun democracy kauri ne adun dictator na te ba khoda adun na BJP mung le rangwani khana chaina ba ai oi ba nang minister oining the kram na rudna everybody want to be minister bu na tin everybody want to be minister adu oining adu di uya de khoi tawo da bu magi people do normally geographical area gumba ko district ku amam pi gabra na handak tin ha tar se kuju kudre ongni sahi ma phada we leibani na new face leidna ko adu maina chief minister na ma criteria new face tar se na taga na lai khaga hiba lai haitra ga leba ngak chu yaro dna ko mina ngangai do artha du khangda ai ko mai pakum piruni wari boba ade hayeng debate ama tawna bada how to debate kamai tawna do constitution article lu raponi supreme court halaiba ai hi paiba samse singda krishna ayar na ga iraiba english ne judgment man iri separate opinion pi krishna ayar na iri judgment du ai khambada isam jama graduate na artha khangoi madi sathi ra just ne ma lai unga Shakespeare he na unga iba English ne ba ko ai kham adum ba supreme court judgment no di pa ba da phak ta ne ba lai hai tra ga aduna lai he mak te khanjira khaga magi post tu ga pai ga doi ba sit tu ga chanan ba tare na wari bo ba lai am hai ba oja go ma yarong education minister pi tare wari bo ada army go ma kai go ma gi background gi police report karak ba duna hongo bibiro khara mai le na ba wari bo ada gi di finance kari kai industry go ba textile go pi ro ade finance mi se pi ge ba amai to na magi qualification gi matung ina ministership piba ma natragana geographical area si jam chani Maharashtra da Marathawar da amma Aurangabad te amma kan compulsory mui pidia deba adi sugar bell pipe na kanano ka pidia de amai to da khoi ju sing de khara tam de khara Imphal West am East am amangum piraga adu corneri bra yengaga natragana party da koi da thabak torok simasu criteria mani party da mari mangara ka hanna kajar mi lai re am party ji dedication torok adu marti pi gebra na de coalition partner amam pi ani pi bi ga adu di modality samasi mes na photo patare magi akangai singa tanaga tawbada bu aina khamada madu center da satna chale habana te ko center da back tawdana adu pi bi ata pi bi na haiba gi di ai khamada not require adu haigala ga aina khamada bad president haidana mathang amu pairak ko misu amu adugi habit le horogadi yam fararoi kaino constitution adu di yaurumdre constitution di other ministers shall be appointed by governor on advice of the chief minister hairamega
constitution je khoi gi law gi borun ha supreme lex ka supreme lex adi magi quite wang law is constitution there is no one's above the constitution prime minister constitution happy president constitution happy chief justice constitution happy parliament hujik ladies constitution semini assembly constitution semini adu ga di why not constitution people mandate to in madu natro leba ngakpa adu bu ilata ga di aina kham constitution hai se handa ki chief minister ki team jina ko ma chi chatha matam da prime minister na home minister na delhi dagi ko salam ko lakani kai no kanda makoi na khwai dagi respect to bosi constitution ne adu na bu ko ye samvidhan divas 26 november handa ki du da prime minister masamang na constitution du laibak kat panate laibak na constitution yeng over prem live people do parliament gi library to bodo ato constitution sanga ga ko nga sai ko gi honorable Narendra Modi prime minister na constitution du da mai position du laibak tang tang ahum na 3 time wiring aduna takpati they are respecting constitution they are ruling the India in accordance with the provision of constitution never other constitution matungina ai advice matung si hapo haibada aina khamada center su fair hare center he na Manipur gi chief minister my team sidi constitution matungina lewa nga kanghu mani masi hauya pote we respect you salute and talk ain khamadu masatha bana best solution ne thamjani